štварток у просториях Националного совету Руснацов Одбор за образование отримал свою пияту порядну схацку, на которой розпатрал вeci актуальні питання, а мezi значнейшими odlukami i zaključenjami že potrebný prispodobenší učebník za výbornú nastavu. Bolo by šedito o učebníkoch, ktorí nám chýbia, ktorí še pririchtuje, ktorí nepririvno máme odvid, že sú u drukarni, a školský rok še zakončuje, knižkoch ešte vše niet. Povedzené, jakí problémy majú i drugi nacionalni zajednici i jak še to rišuje. Попри анализи активностях мezi двома схацками и драмским мемориалом, котрі отримані у Рускім керестуре, Одбор jednoglasno prilapili vimenki pravilnika o stipendovanju školjarah u Ruskim odzeljenju gimnaziji Petro Kuzmjak, po ktorých peršenstvo dostat stipendiju budu mať školjare, ktorým gimnazija bola perše žadanje. Tiž tak analizovana i ljetnja škola u Popradu i ocenjena je z visoku ocenu, ali je zaključenje, že bi iduca bola sofinansovana zbog rodičov z minimalnu sumu, kotra budze od 10 po 20 evra.